واي محمد بيان سن إسافي جارتي ساسن واي سن أكن كافني سن كدد أكا أباتو كوتي جيجو يا ربي سني لافس يا ربي سني لافس فلا إتي إسافي جارتين ساسو ولتي دفن يو غرغارو دنديسن غرغارا يو غرغارون دنديني أچومتي لفخايا في الرادي سادو الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سغلني دغيسي بابا خيا أمار أبدي نصر نور ما سغلني دغيسي أنا دوف أنا سغلي يو دغيسي ما تك تك ملكتا غودي واتي كو دام سيسني دامو بربادا إيه غلطومي نصر نور أحمد غلطوما بقى ربي عيد رمضان تيني سنغي صومنا اسن صومن سيسي نغيان اسن فرسيسي نغيان عيد اسن غوسيسي ويا راتد اسن غي بقى ناجراتن أواسخية رمضانك إيبلما ربي براتك إيبلما سبحانه وتعالى خدبر نراك إيباليه خدوفون إسنها إيغو ورّا أماتو رمضان سمتيك أودر رابوفتو ورّا خيري رمضان خيسا جرتو أرغتي ربين سبحانه وتعالى إسنها تاسسو نهنداوها تاسسو أكم جرتن نغيامي فيادا رمضان نغا ندومي رومو ما فدوفي الليدا واترون دفنه دبرو ما فدوفي دفيتما دبري أكما دفتي دبري الحمد لله حالي مسلمة بريدا توري هغا تهيت نمو تتاب في سراء ايغمتو تاسسا توري قودا الرافو دچا توري ربنا مراوها قيبلو بغا نغيا ناجراتني رمضان دومي مالي عبادة ربي خينيا هن دومني رمضان اللين دبرو قرآن نوحفه رمضان اللين دبرو صلان نوحفه رمضان اللين دبرو صدقان نوحفته رمضان اللين دبرو خيري هدوت نوحفه رمضان اللين دبرو صومنا ربي قبرون هندبره أكما شوال نمني صومنا تره أكما نبين كنجي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر نمني رمضان صومني قويا جه شوال الرا اتئان سي جلا أوفي أكنما أمتا صومني أرغتاج النبي صلى الله عليه وسلم رمضاني باتي كدن اتسابمي قويا لمان كنمو باتي لمت سابمي قويا باتي كدلمته ثواب ربي خين براته سبحانه وتعالى صومنا فرديتو بهمالي صومناني ربي قبرون اسنينا خميسة قويا سدي باترة أيام البيد صوم 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر كان جاء النبي كان عليه الصلاة والسلام صومني قويا سدي باتت صومنان كوني أكامتاتي لك وما جان
guyyaa 13 14 15 ayyaamul biidi jaaniini rabbiin keenya nu haa gargaaru insha Allahu ta'ala soomanaan rabbi gabbaruun hin dabarre taraawiha soomana keeysaasan xumurre malee salaanni halkanii ni jira halkuu salaandee rabbi gabbaruu dandeenya namu waan isa danda'ee rakaa 11 soomana salaanni sun amata guutuu jira nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam amata guutuu waan ibaadaa san taasisanii karaa adda addaatiin ramadaana bay malee tawbaan hin baane ulaan tawbaa banaadha saa'aa halkanii fi guyyarraa taate tagabrichi gama rabbii isaa tawbaa deebi'uu barbaade hundatti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala isa qeebalaa akkana jedha nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yabsutu yadahu billeyli liyatuuba musii'u النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها haga aduun bakka seentu tanaan baatutti rabbiin galgala harkasaa diriirsa namni guyyaa dilaawe akka tawbatu ganamas harkasaa diriirsa namni halkan dilaawe akka tawbatu ja ramadaana dhume malee tawbaan hin dhumne ramadaana dhume malee du'aayin hin dhumne waqaala rabbukum ud'uuni astajib lakum kun amata guutuudha ramadaana dhume malee zikriin rabbiin dhumne uzkurullaha dhikran kathiiran wasabbihuuhu bukratan wa asiilaa bakka jirtan hundaa'u kananaa beeka yaadadhaanaaf kana ramadaanni bahe jennee waan ramadaana keessa hojjataa turre sa'un waan faalleysu akkan dalayne ramadaanni bahe jennee waan ramadaana keessa hojjataa turre san qaraatii qur'aanaa san salaata san salawaata san zikrii san du'aa'ii san jaalala san sadaqaa san waan san faalleysu ramadaanni bahe jennee waan san faalleysu akkan dalayne haala bareedaa ramadaana keessa irra turre san haatti fufsiifnu ijoollee tiyya haalli sun akkatti fufu haa goonu haga dandahametti waan rabbiin keenya jibburraa haa ufeenu irra caalan jiruu gabrichaa nama waan rabbiin jibburraa najaa bahee waan rabbiin jaalatu hojjate jechuudha irra caalan ilma namaa nama fedhii lubbuusarraa najaa bahe jechuudha وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كرج رب سبحانه وتعالى نمني ربي سافولا دران دابد جچو صداتي لبو ساوان اسم فيتورا دوركي من نسا قبسمتسا جنة جا رب سبحانه وتعالى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى نمني دانغا ربي دبر هجي خيستي دانغا دبر جيتش خيستي دانغا دبر غوتش خيستي دانغا دبر أديم سساهن دخيستي دانغا دبر جرو دنيا تنفلت آخرا دنتا دبر جرو دنيا قفا فلته قبسمتسا ibidda jahannamii jaa rabbiin jala najaanu haa baasu wanni akka lubbuu waan isiin feeturraa dhoorkutti jabaadhaa rabbi biratti hin jiru duuba laa yu'minu ahadukum hattaa yakuuna hawaahu taba'an limaa ji'tu bihi abadan imaana sirriidha imaana guutuu tahe amanuun dandeeysan haga tokkoon keessan fedhiinsa waan an dhufeen taatutti jaan duuba fedhiinsaa waan an dhufeen jala deemuu hanga taatutti duuba madageessanii kanagaa duuba wanni amma ramadaanni bahe jennee karaa hamtuu akkan deebine ramadaanni bahe jennee waan dhiifne sanitti akkan deebine akka nama qaama dhiqatee huccuu xurii uffatee akkan taane namni qaama dhiqate huccuu dhiqamtuudha jirjiirrata namni qaama dhiqate huccuu duraanii ta wasakte san ufittiin deebisu haala hamaa ramadaana dura ture san ramadaana keessa sirreeysine san akka ufittiin deebifne dhaamsuma isinii dhaamaan rabbiin lubbuu teenya warra lubbuu fi injifatee lubbuu fi mooyee rabbi nu haa taasisu obboleeyyan islaamaa kanarratti haa tattaaffii goonu yeroo takka takka hoggaaniin waan hin bareenne arge akkuma
isaat adagaa waan jan tokko ni beeytanii waan ibidda dhaamsu warra ibidda dhaamsu fi makiinaan ibidda dhaamsu hoggua ibiddi qabate malee dirmattu ni beeytanii makiinaan sun yeroon haala tokko tokko hajoollee tiyyarraan bareenne ilmaan kiyyarraan bareenne waan rabbi biratti isaanirraa fokkatu yoo hawaasummaa keessatti waan barakaan qabne waan hawaasummaa balleessu waan obboleeyyummaa balleessu waan hin bareenne yoggaa arge garaan danda'u dirmachuun kiyya hafiinsan qabu. Torbaan dabre kana miidiyaa akkuma soomanarraa baaneetti sooshaal miidiyaa kanarraa waa'uma nama tokko wajji wal qabatee waa hedduu deddeemaa ture. Nutillee waa hedduu wal jalaa fuunee wal jalaa bunnee xiqqishoo magaalaa isiidhaa oowwu ifne duuba. Waan sanii akka sirreessinu barbaada. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haqa nurratti godhee haqa nu jidduutti godhee haqa obboleeyyanii nu jidduu godhee haqa nu jidduu kaaye haqa obboleeyyaniitu jira. Waa'ee isinittillee dheeressuun barbaadu obboleeysa keenya maal taate sagaleen baabaahi obboleeysa keenya ilma keenya Muhammad Bayaan wajji wal qabatee waan asirratti deemaa ture san waa isin yaadachiisuu barbaada. Wanni suni xiqqishoo daangaa hawaasa keenyaa safuu kabajaa waa hunda bira xiqqoo dabartee waan akhlaaqa yoo adabaa fi naamusa islaamaa birallee dabartee wal tuttuquu fi xiqqishoo afaan keessa wal dhaabbatu ijoollee teenya jidduu fiddee guyyaa 3-4 hedduu na yaachisaa ture. Tilifoona isallee qabu ture. Barbaadee nama tilifoona qabu dubbisee wajji haasawee walii galle aboo waa'ee kee kana qilleensarraa gabbuusi. Waa'ee maatii namni qilleensarratti hin baasu. Waan takka takka wajji haasoynee walii galle. Walii gallee guyyaa har'aa booda waanuma da'waa yoo taate malee waan akkasii abadan miidiyaa irratti ittiin deebuu jee baay'ilama walii seenne. Isin namni har'a asirra jirtan ka sagalee tiyya dhageessan ilmaan kiyya yaa ijoollee teenya. Waa'ee Muhammad Bayaan san daqiiqaan amma isinitti haasawu kana booda waa'ee gurbaa san Muhammad sanii akkan kaafne isin kadhadhadu. Waa'ee Muhammad Bayaan san isaa fi jaartii isaa san waa'ee san akkan kaafne isin kadhadha akka abbaa tokkotti jechuudha. Yoo Rabbi isinii laaffise fala itti isaa fi jaartiin isaa sun walitti dhufan yoo gargaaruu dandeessan gargaara. Yoo gargaaruu hin dandeenye achumatti lafa kaayaa firraa dhiisaa duuba. Namni hoggaa miidiyaan kun waan inni nurratti dalagee miidiyaan kun akka nu godhe amala nu balleeyse duuba. Dhiifamallee na godha ijoollee tiyya. Miidiyaan xiqqoo amala nu balleeyse. Waan dur sossodaannu hunda sodaanurraa fixe. Waan dur saalfannullee akkan saalfanne nu taasise. Safuu, kabajaa, adaba waan jedhan. Kana hundaa'u nurraa fixee akkuma barbaannetti haasa'uu, waanuma barbaanne godhuu, waanuma barbaanne falmuu, waan feene raggaasisuu, ta feene dhabamsiisuu, ta feenetti duuluu, ta feeneef duuluu,
waan akkasii amala nu godhe amalli nama badaa beekaa amala akkas nu harkaa ta'eetu ammas waan arganne hunda miidiyaa irrattiin ol bahuu nu mude amala nu balleeysee beek yoo gufannees arraniin gufadhee asirratti himuu qabna yoo cabnees arraniin cabnee himuu qabna yoo kofallees arraniin koflee himuu qabna yoo gammannees arraniin gammade jechuu qabna yoo rifannees ni rifanne jennee asirratti yoon himne garaan nuun fayyadu amala nutte suusii waan jedhan nutte maali waan gaddaafaa akkanaa takkaan agarreetu haraaraa nutti ta'e haraaraa nutti ta'ee waa hunda asirrattiin ol baane namni tokko iccitii qaba hawaasni tokko iccitii qaba ijoollee teenya waan kophatti godhatu qaba waan ummataa wajji godhu qaba waan ammoo iccitii maatii qaba iccitii mataafii qaba hundi namaa ilma namaa rabbiin akkanatti uumeetu waanuma gararra nu dhufe waanuma qalbirra nu dhufe hunda miidiyaa kanarratti oliin baana jennee amala nu balleessitu namni gaa magaalatti gabbaye namni nan dubbatin jechuun hin taatummas kunis rakkoodhaa beek yoo namni maqaan an dhawin jette adaba gootee mana kee taa'uu qabda jechuu eega takka immoo magaala gabbaate namni maqaan an dhawin nam tokko nan dubbisin jechuunis hin taatu bakka tanaatu bakka itti namni nama dhiisuumi hogguma bakka tana dhuftee'u qophooytee jirte jechuu takkaa si faarsuuf takkaa si arrabsuuf jechuudha hogguma bakka tana dhufte takkaa si faarsu takkaa si arrabsu takkaa si balaaleffatu takkaa si himatu takkaa si simatu takkaa si komatu takkaa si simatu lamaanirraa takkaaf duruu qophooyte jechuudha kanaatu akka daangaa tokko tokko walit dabarree wal afaan dhaabbannu nu taasisee torbaan dabre kana wannin dhagayaa turu wannin dhagayaa jiru bareedaadhaami haasawa xiqqo malee islaamummallee miidhu yoo amantuma itti amannu tanallee miidhu yoo ummata islaamaa qalbii cabsu yoo nama mufachiisu namni dhugumatti namni waa xiqqo miirri wahii qalbii isaa keessa jiru haasawa gurra irraa cuqqaallatu haasawaa turre jechuudha ani amma odoon dheereysinetti waan isin kadhadhu dubbii Muhammad bayaansan miidiyaa irraa buusa dhiisaaf irraa duuba dubbiin sun karaa bareedaami karaa malee deemaa jirti akka malee nu goote waan san isin kadhadha akka yeroon amma isinitti haasawu kana booda namni rabbiin jiruu tiyya naa haa tolchuu barbaadu namni rabbiin maatii tiyya naa haa tolchuu barbaadu namni rabbiin diin kiyya akka naa tolchuu jettee barbaadu namni rabbiin arraba namaati fi komii namaati fi hama namaa jalaa rabbi na haa baasu jechuu barbaadu namni rabbiin aybii tiyya na haa sattaru waanin an dogoggore waanin an balleeyse rabbi na haa sattaru jechuu namni barbaadu yeroon amma an sitti haasawu kana booda dhiiras tahee dubartis tahee waa'ee Muhammad bayaansan akkan kaafne rabbi aybii tante duniyaa akhiratti illee rabbi si haa sattaru waa'ee san akkan kaafne yoo nasihaa waa gargaaruu dandeeysanii jarri sun akka itti walit dhufee bultii san itti fufuu dandeeysan gargaara yoo kaan ammoo afaanuma keenyarraa qabatuudhan haa gargaarru isa walilleen tilifoonaan haasawee jira tilifoona isaa barbaadee guyyaa 3 fi 4 tilifoona harkadhee isa wajjis haasawee turadu darajaa duratti waan kee kana miidiyaa irraa buusi jechuudha walii gallee turre isinilleen hadaraa ilmaan kiyya wanni kun xiqqoo qalbii nama booreysa wal isin jibbisiisa hijaa isin jiddutti uuma gama nama dhaaba wal afaan nama dhaaba wal afaan nama deebisa qalbii walin nama cabsa barakaan keeysan jirtu waan sanii kanaafuu inshaallah waan san akka asumannaa dhaabdan isin kadhadhaa amma durallee waa hedduu isin kadhadhee narraa qeebalaa turtan akka abbaa tokkotti waan fokkatu gaa arge akkanumatti taa'ee isin laaluun natti ulfaata hedduu natti ulfaata kanaafuu hawaasa kiyya inshaallah waan san achumannaa dhaabaa jechuu
إسن خدا في خندو في الرانتنا إن شاء الله رب سبحانه وتعالى دين كيسني في دنيا تيسن اللي ربي دين قدي تيسن اللي جرو جرين كيسن ترى جمدن جرو بريدو أر اللي جمدن فول ربي تلي جمدن ربين أكا إسني تاسسو نهون دافو أكا تاسسو ربي خين يرى خدنا قالتهما أكم جرتن إسين سومرا وانا قام بافتني نغيان سومنتني مال جرتن مال كيس جرتن أكم جرتن بقى نغيان جراتني ربي سبحانه وتعالى سومنا برنا خنا خا ركون أمتا خينيا دانغا اتقودتو خلولي دانغا اتقودتو خراكون دانغا اتأركت دانغا اتقودتو خدو كوبا في چنكين هندي دانغا اتأركتو أسبودا ملكين خيرين توليني أرغاني فيان نغيني أمتا خينياف ولد أبتي دنيا قوتو والقو بيتين الرأي قلي واللون فلسطينين دجي ربي تركون الرجلتو هندا ربي سبحانه وتعالى نغيت نوبوسه غمبچوت نوبوسو أكا ربي نوتاس ربي فين خدنا جزاكم الله خيرا وربرنا خبر هجري كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.